وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، في هذه الذكرى العطرة، ذكرى تحرير فلسطين وتحرير القدس والمسجد الأقصى بالذات على يد صلاح الدين الأيوبي، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحية من القدس الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ey değerli buraya toplanan Diyarbakırlı halkımız, Filistin'in Salahaddin el-Eyyubi tarafından özgürlüğüne kavuşturulduğu bugün için hepimiz burada toplandınız. Sizlere Mescid-i Aksa'dan, Filistin'den selamlar getiriyor. İslam'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. شاءت الأقدار أن نأتي من القدس إلى هنا لنحيي هذه الذكرى آملين من الله سبحانه وتعالى أن نحيي الذكرى القادمة، والمسجد الأقصى والقدس قد تحررت من دنس الاحتلال. Allahu Teala şöyle takdir etti. Bizler Aksa'dan buraya, yani Diyarbakır'a geldik. Bugünü, Kudüs'ün özgürlük gününü kutlamak için. İnşallah bugünümüz inşallah tekrardan Kudüs'ün Yahudilerden özgürleşmesine sebep olacaktır. جئنا لنؤكد على النهج الذي نهجه صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس. أولا، bizler geldik ki Salahaddin el-Eyyubi'nin bize çizdiği yolda gitmeyi, bizlere gösterdiği program üzere tekrardan Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturmaya. عمل على توحيد الأمة العربية والإسلامية من شرقها إلى غربها. İlk olarak Salahaddin el-Eyyubi Kudüs'ün fethi noktasında yaptığı ilk iş, Arap ve tüm Müslümanları doğusuyla batısıyla birleştirdi. فكانت وحدة الأمة هي العنوان له، ويجب أن يكون هذا العنوان في هذا الزمان من أجل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك. Salahaddin el-Eyyubi'nin ilk adımı Müslümanları birliğine kavuşturmaktı. Ve inşallah bugün de Müslümanlar eğer birliğe kavuşurlarsa tekrardan Salahaddin el-Eyyubi'nin Kudüs'ü özgürleştirdiği gibi tekrardan Kudüs'ü özgürleştireceklerdir. الطريق الثاني الذي سلكه وهي تربية جيل رباني على القرآن والسنة النبوية. هذا الجيل استطاع أن يحرر القدس والمسجد الأقصى المبارك. Salahaddin el-Eyyubi'nin Kudüs'ü özgürlüğe kavuşturmaktaki ikinci attığı adım, Kur'an ve sünnet üzere yetişmiş bir nesil ortaya çıkardı ve Allahu Teala bu nesil ile Kudüs'ü fetheyledi. أيها الحضور الكريم، إن فلسطين اليوم ترزخ تحت الاحتلال، والمسجد الأقصى المبارك يئن تحت بساطير الاحتلال. ينادي كل الشعوب العربية والإسلامية من شرقها إلى غربها لتهب لنجدته وتحريره من دنس الاحتلال. Evet kardeşlerim, bugün Kudüs Yahudilerin çizmeleri altında eziliyor. O necis çizmeleri altında. Ve Kudüs bugün tüm Müslümanlara, Arap ve dünyadaki bütün Müslümanlara, batısıyla doğusuyla onlara şöyle seslenmektedir. Haydi Müslümanlar, Kudüs'ün özgürlüğüne. هناك في القدس يمارس الاحتلال الاعتقالات
والقتل وهدم المنازل والبيوت، ولكن أهلنا في القدس ثابتون صامدون يقولون نحن رأس الحرب في مواجهة هذا الاحتلال حتى النصر حتى النصر حتى النصر. Kudüs'teki kardeşlerimiz İsrailliler tarafından, işgal güçleri tarafından şehit ediliyor, hapsediliyor, evleri yıkılıyor, barkları yıkılıyor. Fakat onlar yine cihadın en başında şunu sesleniyorlar: İnşallah zafere doğru, zafere kadar diye sesleniyorlar. من هنا نقول لكل الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسهم الحضور الكريم أن سيروا على نهج صلاح الدين ليكون لكم شرف النصر والانتصار في تحرير القدس والمسجد الأقصى. Bizler buradan tüm ümmete sesleniyoruz. Özellikle şu an burada toplanan değerli kardeşlerime ve bacılarıma şunu söylemek istiyorum. Selahaddin el-Eyyubi'nin çizdiği yolda gidiniz. Kudüs'ün hürriyetine kavuşturma şerefine sizler ulaşınız. وفي الختام ولا أريد أن أطيل عليكم فالمسألة طويلة. Sonuç olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Uzatmak istemiyorum. Fakat meselemiz uzun. أقول أن مسألة القدس وفلسطين هي مسألة كل العرب والمسلمين، لأن فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وثاني المسجدين، وهذا يخص كل مسلم في كل العالم سواء في الدول العربية والإسلامية أو في أي دولة كانت. Mescid-i Aksa, Kudüs meselesi, Filistin meselesi tüm Müslümanların meselesidir. Çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz, dünyadaki ilk mescittir. Onu korumamız, hürriyetine kavuşturmamız bizim mesuliyetimizdedir. وَنَحْنُ نَعْتَبِرْ أن القدس وفلسطين هي جزء من عقيدة كل مسلم لا يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bizler şunu görüyoruz, şunu söylüyoruz. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların akidevi bir meselesidir. Onların akidelerinin bir cüz'ü, bir kısmıdır. Çünkü Rabbimiz İsra suresinde şöyle buyurmaktadır: gecenin bir vaktinde kulu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'tır. وفي الختام أسأل الله تعالى الذي جمعنا هنا من غير موعد أن يجمعنا في ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك وهو محرر من دنس الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ve sonuç olarak şunu söylüyorum: bizleri bu meydanda toplayan Rabbimden dileğim, bizi Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuşmuş ve Yahudilerin pisliklerinden temizlenmiş bir şekilde Rabbim bizleri burada bir araya getirdiği gibi Mescid-i Aksa'da da bir araya getirsin.